Maiga nacio mendagia mambite kimamo guku Laikipia ati andu ni maratunywo muno ni gukorwo gitucokerie kana ni wiguite na keri kuri atengeri andu ihenya athletes maumite kaunti ya Laikipia ndio kana he kaundu mungi kana getha mumaiteithiririe tondu mathako ni njire mo ya kurehe uthii wa na mbere thina wa kaunti thina mbere. Thank you Francis na timu yaku na ni wega ni guturehera Kiririmbi guku Nyahururu niyo no njage maundu maingi tondu ndingikiuria ciuria na already ni fatie gukorwo ngiurio kiuria nie njitagwo Kiguru ni area MCA uri elected na nigwenda kuga o maundu meritu njuge ni tondu ni gukirirwo uria twagikire mucemanio nigwenda kumenyithia andu a Laikipia ithio turutaga wira na ngoro imwe na turutaga wira twi hamwe na mathina maria ringi gacuri ukuona ringi ta hindio tondu hindio ni twarire na gavana na andu ingi no mahota gwiciria atiriri hindio ni gavana twahuraga hindi iria andu mathinika mundu uria ukoragwo macinani ni MCA correct na kaingi ugakorerera taru kuri mundu wakombete roni akomba roni akiheo kioski yo ri ni twacoka tuoka twikira X na ona kindu kiria ingithaitha gavana tondu turutaga wira twi hamwe andu aria arawaki nao especially waziri taru wa administration hindi turaria horo wa guteithia andu acio rucino rurungi ta area MCA ugakora waziri wa administration ni atumira enforcement officers mekire arama cia kuga removed na ningumaka muno hindi ria murage wake goco akuga gutiri andu marathinika hindi ria mundu aroka gwakwa wabici akarira maithori muthuri wa miaka 60 koguo ni wega ni tondu twarite na gavana na by the way ugu wacikora uga haria Laikipia secondary kiuna tikiwanja te kia jiji na kia andu aria angi kiwanja kiu ni kia public tondu tungikinyira wega muno mari mahetwo kiwanja kiu mari trustee ara Laikipia West ko twina kundu kuingi muno tukurutira wira na twaikara thi na gavana nigukuonia iwanja iria ciothe tuguthie tuteithie andu aya itu to tungia guteithia andu aya itu tutingia na kirathimo koguo Ngai amurathime thank you gacuri ni tondu wa gutuhe kamweke he muthuri gutunyite microphone uyu haha uyu uso ndagika second that gacuri gitagwo Patrick Mureithi Weru mutongoria wa rutani nyambe njokerie mwecimu witu Patrick Mariru tondu tha ici tureka kigeranio giake thiini wa form 4 Laikipia West yothe njokere mucokerie ngatho ringi tondu hari cukuru ciake 280 ni athiete cukuru 246 koguo ni akinyithitie maguru make hari macukuru mau mothe na ndimucokerie ngatho tondu ndona ni arutite report form yake gutire mundu gwicira kuri mubunge Kenya urutite report form yake teno ya mwecimu Mariru njoke njurie gavana witu economist ni njuikite economy kwina panic kwina kimako muno tondu andu aria aingi mekite economy ni mongagira magoti muno tondu economy andu aria mekite economy mamenyaga kuoya mbeca kuri muingi magacokia thito ta riu gavana no nyende otwirie muno kwina hinya muno kuona taito tondu magoti maria mekiritwo process ini ya gwatura mugunda nginya wone taito mundu araikara nginya mwaka atari arona taito ni ndi gukuria na gitio utwirie njoke ndimucokerie ngatho atongoria itu ni undu wa kurutaga wira muri hamwe hindi wengi gutiahoteke ngatho tugacokia hindi wengi reke twanjiririe haria very good thank you bwana gacuri nikio gitagwo Kiririmbi na ngwanjia hau uguo Mr Patrick kiuga gacuri tatu tutikwaria maundu mothe maria njikite thiini wa mwaka umwe na nuthu ni ndutite report form yakwa ta mujumbe kuma riria ndacagurirwo ni atia natia njikite na tiende ndajia ona riria ndari speaker o mwaka no nginya rute report form ona next year ni ngaruta report form ya ketano niguo nyonie wananchi ya Laikipia ni atia njikite kumagia githomo makiria ma project makiria maigana rimwe ni njake basari turaheana uhoro wa boda turamahe basari mathomithie undu aranduthi boda na maundu mangi maingi itautinda gitanja haha tondu tina time no ne twaria uhoro wa jogu ekejari uhoro wa jogu kiuria kio goda kuria human wildlife conflict in fact maundu meri Laikipia ni uhoro wa security yana kuria githiga na urumwa na rumuruti na uhoro wa human wildlife conflict for a long time ndeto ya rugiri ruru rwa gatundia ikoretwe ikiinwo o muthenya in fact wana siasa metagirira niguo hindi ya siasa makaruga maje kuwa ni ngarehe rugiri riria ndacaguragwo giti giki kia MP mujumbe na gavana a hindi yo maikanagiria uguo gavana akauga ni MP akauga ni gavana riria twaingiria giti-ini twaugire iyo ni uchenzi tutikwenda guikaniria uguo
tukwenda kunyitana hamwe for the first time ngirugama bunge ngira Mr Speaker sir Nairobi hena thina rũĩ rũgiri rũrũ rwa gatundia na president witu kugerera atongoria aya na mheshimiwa Kĩũnjũri ni atũire milioni 200 ngipush at the national assembly level tukiheo milioni 200 ciroka ithaka rũgiri rũrũ no rũgiri rũrũ rwakwo bado njogu nĩ iraingira na ikauma turagia na micemanio mingi muno kuria guku ni njogu cina thina ni rũgiri rwina thina ni mbeca icio cina thina kana ni ki tukuheo milioni 200 ni mutongoria wa bũrũri ugacoka njogu cina thina guku. We have talked over time twagia go resolve thaici case icio ni cithite thi but we are still alert. Okay. Niguo tumenye to make sure andu agatundia na mahianyu na rumuruti ni mateithika. The other thing ojo as a security duty agicokera muno ni ati tiete tura complain ta atongoria all the time ati ni ati twikite tukwetwo na micemanio na Matiangi Dr. Matiangi not once not twice not 3 times ona ni mwenyewe ngarugama bunge na petition kwa ona Bokoinage committee chairman ni horo wa security yo uria turauga in the immediate NPR ara matunyirwo mishinga macokerio immediately tando magucokerio hari he kugia thina. Okay. Na turauga thirikari ya gutotongoria I'm not inciting no magututeithia ona thio ni tukuyuria atiriri akori thirikari ndi gututeithia ri na ithu tucarie njira itu it's not incitement no ni tugwitikira andu itu mature moragagwo o muthenya tukaria tukutwaragia ginya ri no tareke nguri atire Mheshimiwa Mariru. Yes. Bare no yuma na niki ni utunyani wa indo ikana kigithia na mbere na keri andu atondu ni makihuranaga higo ciothe ri kandu amakorogwo na quote and quote sponsor mundu mateithagia. Very good kiuria kiega tajira atiri NPR ala Laikipia NPR amwe no mwa Baringo NPR airegeo Marakwet NPR Isiolo marigiceirie kundu gwetagwo Tiaty constituency especially all the NPR acio magatunyo mishinga acio mega tagate Tiaty magatigwo na mishinga na ti mishinga harari ni mishinga haramu tao niyo maturaga nayo tukeyuria atiriri thirikari ingirajirie na gututunya mishinga ithui twina NPR ito kana ingirajirie na itoi gucitunya mishinga. That is a question we get here magashuri tia gutegera muno tando uratengera muno na ndina gucokia tini ndia gutengeria na matha. The other thing tureyuria and many things ni horo ucio wa taga na Kiereweke. You see Kashuri for me ndiye kana de Kiereweke kana de taga no de watermelon no de riri de he kindu gitagwo Jubilee. Tugiga campaign ri twari na mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta twari na deputy president William Ruto 2013 kule Naikuru he hende guku Rift Valley kwari na thina o muthenya gweko githurano kwina thina president witu na deputy president makinyitana kule witagwo Naikuru makiuga thina wa bururi uyu wa ndurire igiri na ndurire nyingi uturacirwaga ni wathira. That was the first handshake na tugika campaign 2013 president witu akiuga muhe miaka 10 ndarikia miaka 10 deputy ayo miaka cigana 10 president witu ndari atwita mucemanio ungi up to now gutwira atiriri uria ndaugire ri ni ndaugukirwo because I'm faithful kwi mutongoria wa bururi I am still there jikaretie guta kirimo o hau uria Uhuru atwirire no hodi very good jeteire atwita mucemanio ungi atwire atiriri ni ndagaruruka riu Gacuri ndiwe ka nditangataga kana ndi Kiereweke no reke ngirikia ungihutia president witu riu no ahutia William Ruto ungihutia deputy president witu no ahutia Uhuru wa Kenyatta andu acio ni undu umwe. Okay. Senator kuri maundu mario mero ni maina akuragia atiriri uhoro wa for agenda cia president na uira wa mani atiriri maina ithui guku Laikipia ri maundu macio ni turarumira muno makiria ungirora tari muthenya wa ira turatindire tukihe andu kindu gigwitwo makondofia turahena makondofia 3,000 handu hagwitwo gatundia makondofia 3,000 handu hagwitwo Marumanet na governor county
through Ministry ya Agriculture ni makoretwo no makiheana macadamia ni makoretwo makiheana indo igwitwo ona ni maraheana avocado na nginya kindu ta fertilizer makarumirira makona ni yathi kuria yagirire ucio ni horo wa food security o turithi wa food security ri ugakora ni tureja demu wathi kundu gugwitwo Taormoran kwina demu irenjirwo ku demu nene wathi itura riu kuria mundu gwitwo Kamakiru akugaga hena demu irenjirwo na demu ya Ruferene heana utenda mai tondu wina mai ri ni ukota kurima to Laikipia thina uria tukona naguo munene ndi thina wa mbere ni wa mai koguo tungihota kugena demu ici ri na ngera governor trade governor tungiruta wiro tungiruta tugetha haria tungieja demu tukaruta maramu acio tugaita barabara tugatigwo na demu na barabara tugathondeka tugeka maundu meri at the same time undu ungi reke njire mundu wa maitu haha ona tungieria uhoro wa for agenda tutari na kindu gigwitwo security tondu thina uria munene twina gwe tari turaria na wetha ici ndero hena pokoti 10 matonya bombo ituretagwo bombo riu turaikara guku na hau tukirigwo ni ata guguthi na mbere no uria tubatie ko tukiuga ri na twaranirie haha tondu itari tari ndundi huragwo na njugu memwe mundu uria uratuhingica bururi uyu kihoto kiunaga ta mugete ni mundu witagwo Matiangi kuria kungi kwahurwo ni athiaga agathie no guku gwitu Laikipia tukoria atiriri twatunyirwo mishinga muthenya wa Thursday muthenya wa Friday tukirokerwo Mariru reke ngurie kiuria haha ri tugutwire turore atiriri Mariru wa maitu ndeke twarie ma tondu riri kuringa nguo ritihithikaga tondu riria Mariru arathumbuka na macukuru nene rutite wira mwega muno tondu niguo na mundu gwitwo Patrick aratwira haria na ni tuonete guku na governor gauga atiriri tugathie Mariru agithumbuka ni macukuru arathondeka na CDF yake ri hena mubunge arathumbuka na CDF yake agurage mishinga irigo Yes. That's what he's doing. Na ni tuwi ugu niguo araruta twacoka kuguria atiriri Matiangi ni kieritire guku akiogithia rumeire ru akimohaga na pe ni arute wira uria gire kwa kiruta nigetha tumenye muici uyu ri aici na tucoke ture mundu gwitwo Quick Galman mugunda wa Quick Galman Nature Conservancy Laikipia Nature Conservancy Laikipia andu aitu NPR magikinyira mahiu maria mahiu ri makinyaga hau makero matingitonya ni ta bururi ungi makero mambe macoke riu tukauga atiriri mundu gwitwo either thirikari party ya gutuhura andu a Laikipia ndiramenya kuria nda tuthie kana tukoria atiriri mundu gwitwo Quick Galman ri ari in the bigger scheme ya gutuhura tondu ng'ombe ciatonya gwa Quick Galman ri itiumaga itithiagira mwena uria ungi koguo tukauga atiriri ni wega Quick Galman amenye guku no nginya tuthikiririe undu ungi ngwire itanarikia ngwire atiriri thigari cia NPR ri ni cirutaga wira mwega muno guku na itirihagwo ituraga irutaga wira governor mbeca ici ri wathie Kiambu ri andu ni marihagwo matikanywe njohi ke tutangihuthira mbeca citu imwe tuteithia anake NPR nigetha mahote kuruta wira anake itu marute wira ngacoka no ndungigicambia kaunti itu ya Kiambu kuria ndirauga gauga atiriri cira gwena ki noki ni gucia turacia cira noki tukauga atiriri ni ndaigua gukirwo atiriri ni Mariru worio na ni kiuri kia Mariru tondu ni orio reke ndigetue nyama kinya tondu na kio kiura ri ni giathukirio tho na iruga ndahota kuruga hitani horo no ngwire atiriri haha mundu gwitwo ndego gwitwo Tanga na Kiereweke nie mundu manya ndagucokia na kirikaniro gikauga atiriri nake mundu gwitwo Elija maturaga na mundu gwitwo Elisha magitwarana wega muno makiria magithie Elija ihinda riake ria kinya ria muico ri atigeire mundu gwitwo Elisha atwarithie mundu gwitwo Uhuru Mwei wa Kenyatta ri matuire matwarite mundu gwitwo William Ruto ndugu yangu wakinya ihinda riake ria kinya ria muico ri akinya ihinda ria muico ri agatigira uyu ungi nake atware tondu maundu mathiaga miaka yo ingi 10 nayo miaka 10 giathie na mbere ri ona guku gwitu Laikipia Gacuiri turi na mwanake witu wetagwo Mwangi wa Kiunjuri aya tina mbere governor na ugicokia governor ndona ukiurio guku ndina kamwa Kenya guthoma ciuria ndona ukiurio ro wa fara urero te fara cia matura ni njuru muno ati ona ko ni urakacia cia guku town cia matura ti njega then ukorio kiuria kia maundu megie health
ati kuria andu aingi ni maroka thibitari nene ya Nyahururu na Nyuki tondu thibitari cia kuria icagi-ini itiri na dawa. Okay. Ngugeria guthi na ihenya tondu nyingi muno. Nyambiririe equalization fund. Equalization fund ironekire ni tondu revenue allocation metikira kumitara na location tondu mbere iraroragwo na county ya riu irarorwo na sub location na nikio ironekire na first of all mbeca cia equalization citinengeragwo county cinengeragwo ministry cia national government na ingihoka mundu gwitwo senator na MP magirire guciririra nigetha mbeca icio tukaneo counties. Big Four agenda housing tiari nikiorona twina agreement National Housing Corporation nigetha twike uguo. Universal healthcare ni ithwe na mbe Kenya today ni undu wa kwandikithia NHIF na maundu maria tureka ona no kio ndiretitwo ni mabũrũri mangi o Vietnam na ngarihirwo thie ngarie ni undu ni tureka maundu macio. Food security nikio na ni wataririo ni senator nikio tureja demu. Uhoro wa IFMIS na Laikipia County dorio ni Irungu wa high tech gwihoka ni muonire wega mundu gwitwo Auditor General na mundu gwitwo Kamau Athuge PS magi-clarify na njira njega na magitikira tondu report icio ciaumanire na mwena wao na umane ati gutire mbia twatumite uru nie ndi Laikipia na ona county iria ingi cia gwetetwo. Mawira niguo mugwanjuria uhoro wa mawira 30,000 jobs na workforce ya county. Nie ngugane tofautisha hanini. Workforce ya county ri twina andu 3,000 andu 1,800 ni full time na andu ta 1,200 ni part time including arimu aria matuthomithagiria ciana cia nathari. Now what is the issue? Issue ni ati bia tijiganu a very big portion ni gwirire 60% irathie mishara-ini. First of all ni tunite watho ugite tutiagirire gutumira more than 35% kuriha mishara. So no nginyagia twethe njira ya gwikatia ya kunyihanyihia 30,000 jobs cirauma economy twamioya na iguru. Tari ngirora kiumia giki ri nikio twina Laikipia Innovation Program tariki 30 na 31 haha stadium tugicokaniriria kambuni cia andu anyinyi na akuru na aria angi a Laikipia tumahure njeki nigetha economy ihote kuongerekeka. Okay. Uhoro wa njogu ni wataririo wega ni mariru. Ngwire atiriri, I mean realistically ona ithu ngitorora ni ukuona twina ruo tondu milioni 200 ni tutumirire no twathi na mbere na gutumira tondu no twathi na mbere na kuirigwo no tutiri technically tutiturahota gusolve uhoro riku no ni wataririo ni mweshimiwa wameano ori uhoro wa ndagitari ria mari thibitari. Undu ucio ndirenda kuiga publicly ona inywe munjire uria mungiona twagirire gwika. Ndakuhe information ndakwira atiriri twina matagitari doctors and clinicians makiria ma 40 me mathukuru magithoma koguo no nginyagia twandike angi nigetha makirigitane hindi ria mariki meshukuru na turamariha mishara full time igato cost a total of 80 something million like 82 or 83 million per year. Realistically riri nitukuhota gwenda ithuothe andu a Laikipia twicirie uhoro ucio nigetha tumenye wori uhoro wa data na gutariria on 30th kiumia giki ni tuka launch Laikipia County Statistical Abstract of 2019 ena information kinyo yororia wa ngui uhoro wa tariuri ni ciana cigana cia Laikipia cia ma university na iri ma university mariku na irathoma ki. Wauga Nyahururu Industrial Town ni no je dafautiane hanini hau uguo ungithie kuria Jagari chairman urore uria andu acio mareka tariu guku Nyahururu kambuni itanyihire irathatu cireka maundu ma engineering na nikio turahota guthondeka kindu gigwitwo BJ50 uhoro wa kiosks charity point yo ngwiciria ni to emphasize it na ni twina way forward koguo twitikanirie na tuthie hamwe uhoro wa land sales na broti maguta you know gwenda kwira andu athiriri be careful yes uka gura mugunda Laikipia but be careful ira wakiri waku erore wega nigetha ndukahaie gukonwo ni andu tondu kuri andu rimwe marakonia ri angi uhoro wa barabara cia ruro ni ugutaririo it is true barabara cia town kiria kiratuma cioneke
ni tondu town ndui ni handu hatari harie koguo twaka bara tukiuge kilomita 3 uguo ri ni ikuoneka kiria gitaroneka Nyahururu ri igana Central Province I mean ti Nyahururu Laikipia neta Central Province koguo ona twaka na kiguru tondu turaheaga I mean na MCAs ona twaka kilomita 300 ma maramu you can't quite see it tudiuria kukihiana atia no ni turaka na ngwira tuge uhoro wa health nigetha deki na security health yes ando ni maroka thibitari iria nene ta riu nyanyukie mbere-ini irathuragwo ni andu 12,000 riu ni andu 45 kiu ni kionania ni ati hari undu mwega urathi na mbere tukiagirire gwika atia kuhakikisha na health center na dispensary ona cio ni ciokira nigetha andu meke ati kendithi hena security issue ya security ya no na ni mwataririo ni atongoria nani ndaririo ho firstly uroya mishinga ya birithi niki ona riri uravetaga birithi ya igiri ndunamba kuoya mishinga ya jio niki giki special about NPR namba igiri agikorwo ni gukenda kumaveti ri ndwambe ukirehe borithi ingi cigeikare hau irangagire muiro kiveti ici ungioheria borithi woe mishinga ya borithi na mishinga ya andu aria mari baringo tiati maratuhura daily na moragite thirigari ciaku ithathatu just the other day ungiha mishinga ya thigari ciaku utige itoi na mishinga niki niguo turoria matu kiuri ona ndikwa mundu woi asa ndikumuhe tondu riri ungirora thaa yaku ri license 1 minute license yes challenge okuritia atiriri na muthuri ungi arauga ati economist ni mungagirira taxes asha actually tungienda kunyihanyihia taxes license andu aria Anyahururu traders tutahete license ni tondu wa issue ya gukorwo haria magerutira wira ni bara-ini na twina ngucanio na andu magwitwo Kenha ni undu wa handu hariku but we have agreed Charity na ngwihoka atongoria yothe ni twataririo undu ucio na twacokera so let us work together ku resolve na already ni waigua MCAs makiuga mena idea haria tukuona ithaka cia gutwara andu aya nigetha tuteithanie mone na tumahe bia kinya cia gwaka ke rekai tutirihira hau thank you riu ri ndimucokerie ngatho ungirora thaa yaku irakwira thaa ithatu itigitie ndeka cigana ithatu in fact ona twakiria mathaa maitu no ndimucokerie ngatho muno twakiria tondu nikiagira muno kirire bikagititiguo ndona ni mwatumiro SMS ni mundu ugwitwo woman rep wanyu ugwitwo Kitwa Ruguru ari kuria Hungary na njira ndimugeithie muno rire turibanga ringi ni turikorwo nake aha na andu othe ara maikaraga maimite Laikipia maikaraga Nairobi na matura mangi ndona ndumiriri ciao nyingi muno ndiota gusoma gucithoma no ni twagia na Kiririmbi kiega na Ngai amurathime mugia na kiumia kiega twagia kanya kangi no turicoko ha nigetha twaririe maundu mangi maingaingi githitiguo andu itu asanteni sana. Milioni 5 naweza furahi sana na ni boost hii kazi yangu. Naona hata hiyo gas naweza enda nijaribu bali naweza weka depot niwe nikisaidia watu kuliko kuwa na usia hapa kwa barabara. Naweza furahi sana. Bonyeza *487*1# upate nafasi ya kujishindia milioni 5. Hizi milioni 5 ni zangu asinipiti. Usipitwe. Jipange na View sasa. Ni 10 bob tu. Oaklands Properties Limited tunaburudishia eka iria turende ciringi milioni 1.8 na ingi cia kuota eka iria turende ciringi milioni 3.3 na cina ready title deeds no wigire buroti cikogera exit 13 barabara-ini ya Kiganjo Ruiru Githongori Road kana barabara-ini ya Ng'enda uhuthirite barabara ya Ruiru na Kiambu. Buroti ici kilomita 8 kuma Ruiru town na kilomita 2 kuma barabara ya Kiganjo. Ikundu kwina ugitiri wa kuigana kwina mai na thitima na barabara cia gutonya kuo ni njega urabatara urihe deposit ya 30% nayo balance urihe na thiku 90
kenda broti cionago o muthenya na weekends tuhurira thimu kugerera 0709 441 000 kana twandikire email kuhitukira sales@oaklands.ke tubange uria guthie kuona. Wacha niongeze credit ingine 50, alafu nitakupigia sai. Ongeza ya 100. Mugaka, yani unanipenda mpaka umeamua kuniongezea credit ingine 50 juu? Hapana, siwezi kuongezea mapenzi ya 50, labda nikutunukie katoto kengine. Tunuke kwa sasa, iko na ofa mpya ya Credo Double. Kuanga star 444 star 0 hash. Chagua ofa yako uongee mara mbili zaidi. Kwa network yoyote. Si hapo zabari kwa mwako nawe kila wakati. Airwave Properties, Jos Kamala Kangundo Road, ofa ya mwisho ya kunina plus ya Block A, negiri magana matatu ma mirongo etano. Juja Farm, negiri magana meri, giri magana matatu, na giri magana matano ma mirongo etano ohare plot, kurigana na harieri. Kitengela, hakuwe na hare atanyito wa kutangaza University. Plot yemwe negiri magana mugwaja, mae mahio kurigania na station ya SGR, negiri magana meri, na kuo embukere chiri, kuota eka plot, negiri mirongo enana ware hakash, giri gana remwe ukirehana meri etatu. Na giri mirongo mugwaja hare customer Airwave. Ploti ciothe ciina title deeds, mai na thitima na kwena aikari. Tucerere kana tuhurire thimu kugerera namba ici cia screen yaku. Airwave Properties, mugunda ni title. Give me the value pack. Selena! Wow, you do great value shopping. Absolutely. I'm a champion at getting value. Then you must have bought the Hapic Mini. Why Mini? When I have this, they also clean my toilet. Even after applying 10 times, they won't clean your toilet completely. Impossible. Challenge? Your cleaners can give complete cleaning even after applying 10 times. But Hapic Mini gives you complete cleaning at one go. Wow. Hapic Mini, only 100 shillings. The real value champion. Just like you. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not inviting? Valeria. Mommy, best. Rat. Oh, die. Compared to an ordinary spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. To the out-of-framers, the turtleneckers, the fringe growers, you don't need to hide anymore. Try Dettol Even Tone. It cleans and helps to reduce the appearance of blemishes caused by oil, dirt, and germs, giving your skin a healthy feel. Join the millions that have switched to Dettol Even Tone, now also in pomegranate fragrance, a healthier skin for an even better you. Brought to you by the Kenya Consortium of Medical and Health Professionals. Dettol, be 100% sure. Shabiki power that tin. Shabiki power that tin. Shabiki power